Mimpi madeng teh. Iya. Karek gugah. Tadi mimpi. Ente. Tadi mimpi. Iya. Mimpi naon? Setan ayah. Mimpi naon? Mimpi naon heula? Lengkong udah. Mimpi buruk. Tuduh anjing. Kebak urang. Ngagebeg. Ayeuna mimpi naon madeng teh? Setan. Mimpi setan, aduh. Mimpi panghijing setan. Pagi. Setanna kumaha rupana? Rupa-rupa. Kumaha rupana? Setan kutuk. Setan terkutuk. Nya. Oh, terus kumaha? Eta Jami eta mah ada. aya teh setan kamadeng kumaha? Belang puting anjing. Oh, nyamperkeun gitu. Nyampe ke wae. Nanya teh kamadeng. Hah? Nanya teu. Henteu. Atuh nu laras ngobrolna kumaha setan teh? Jami udah. Jalmi, ongko cumadeng setan cenah. As. Kumaha cik mimpi burukna kumaha udah yang terang. Gitu. Oh pocong gitu. Nanya teh kamadeng pocongna. Iya. Nanya naon kamadeng? Setan aku tuh. Ini setan terkutuk. Setan terkutuk. Nyada. Nyamperkeun ka madeng gitu. Ngapa keduduk madang. Terus kumaha? Ngapa kan dia itu. Namina atau ngaranna mimpi naon eta teh? Setan. Nya mimpi naon cek madeng tadi teh? Diburuk ya. Mimpi buruk. Mimpi burukna naon? Anjing aing ke sare dununa. Anjing luas kebek aing. Ngagebeg. Hate. Aduh, hati mah ada ngagebeg gitu. Perasaan. Iya. Panghijing setan gitu. Iya. Ais setan rupana kumaha? Budak. Hah? Budak. Ente rupa setan kumaha? Rupa setan teh? Bener juda asina da. Nya. Rupana kumaha geulis, kasep atau goreng patut? Goreng patut. Aya setan anu geulis aya teh nu kasep. Kan lupa setan kutukna da. Oh, setan terkutukna rupa-rupa gitu. Pada misalnya ditepas anjing aing kok. Gak ada tambah dicari. Wah tambah anjing aing kebek udah. Ngagebeg gitu. Anjing hate goblok. Aduh, itu udah. Eta setan terkutuk eta teh. Nya. Nu kumaha setan terkutuk teh? Ngapakeun si goblok udah. Madeng wani ti ka setan. Sodi. Ora. Make baju naon setan terkutuk teh? Baju bodas. Baju bodas. Siga anggal atuh mun baju bodas mah. Siga anggal. Sodi udah. Siga anggal baju kan anggal madeng bodas. Ambu. Terus kumaha deui mimpi buruk teh? Si botak. Oh si botak aya na mimpi buruk teh. Anjing aing gebeg ka sare udah. Oh nuju bobo ngagebeg madeng itu. Enggak. Lantaran setan terkutuk gitu. Anjing aing gebeg naon. Bapak sia. Setan terkutuk madeng. Setan terkutuk teh kumaha? Bener. Nyen kumaha? Tanyakan ai setan kutuk ke. Jadi. Naon Pasan. Anjing kebek aing sare. Saya tunuh. Waduh. Anjing saya takut udah. Setan kutuk. Setan terkutuk. Berlindung atuh dari setan terkutuk. Nya. Kumaha bacaan berlindung dari setan terkutuk teh? Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi. Itu kudu diajar madeng ge. Mas, tolongan masjidna amanah. Pada kerja. Dan Masjid Amanah, Masjid Al-Iyanah. Ayeuna. Anjing datang. Ayo dah. Data. Mun sok bari unya anjing teu pantes atuh ngomongin masjid unya anjing.
bebenah udah di AC setan teh awewe lalaki madang. si botak kan. Nya, setan madang teh mimpi buruk jeung setan terkutuk gitu. Setan awewe lalaki. Awewe Aduh. Aika. Make baju teh ente terus di kumaha kumadang. tangan Telanjang kumadang. ai poskeun Terus di kumaha? atekeun. Atau lain mimpi buruk gitu mah. Ya lo aya setan udah Lain mimpi buruk gitu mah. Banyak nu kitu mimpi buruk. ngipin udah Ya, langsung lepeng. Eta mah udah mimpi banyak. bener rasanya dah. Lain mimpi buruk, mandang nu kitu mah. Mimpi banyak. Banyak. Asli. Nya asli ya udah ge. Udah kesana. Udah gebak. Dapasan. Anjing hati orang ke hati pasan. Hate madang. Madang ku pangadang. Anjing gebuk. Syah ini anjing. Saha setana? Ya jaminan. Geus beres mah ditanya ingkah gitu. Gitu poe. Bener poe. Lain madang galak ka setan ge nya. Oh anjing. Mungkin itu mah tuanian ka setan teh. Boga. Nah, ini So di setan gitar aja kan kumadang. Istilahnya kan tuh dikeriuk. Aduh, rada mantap mimpi teh madang. anjing. Lain mimpi buruk. Baik kan tadi. Tajak Udah nih maneng ka mana? Maneng ka mana sih udah teh? Pas ke kamar. bapak Sukan bensin nolol teh. Kita rompet. Oh, nunjuk mimpi buruknya. Nunjuk mimpi buruk kata mah. luar biasa udah. Luar biasa mimpinya. Mantap dong. Nah, itu sleting jemlong kunaon? Sleting jemlong. Mimpi buruk. Banyak jemlong mimpi buruk. Aduh, astagfirullahaladzim ya Allah. Ya Allah. Hai. Hanya ke bos saya udah. Mungkin bos saya ke dia. Hah? Mungkin ke dia bos saya. Saya takut tuh itu tadi. Lain selain terkutuk, kita mah Hah? setan yang berjasa. Kan datang. Ada ada Naon? datang air mana bos saya? Hah? Bos saya ya. Aya. Ayo ah. Pikiranna ngalah teu ngalantok ka itu wae, urang iba ka nya. Teu nya. Rodot ra. Ya udah. Udud we batu mah puasa madang. Ini setan bergerak kiun dong. Lain setan terkutuk sieun. Setan berjasa itu. Dilatai bos saya teh. Hah? Dilatai. Dilatih teh bos aya atau ngimpina? Dilatih teh bos aya atau ngimpina? Ya kan dia. Naon ngimpi bae latih mah. Bos saya udah. Geuning kerek kudang mandang ge ngimpi deh latih kunaon. Jasanya berjam-jam.